Sure bafethu, first defeat yekhosi bafethu 2-1. Yeah, I know bafethu ukuthi bekuyi game yabo pre-season game bafethu and we lost 2-1. But bafethu okokuqala nje ngifuna ukusho yazi. Yabona bafethu isikhala sayo Yusuf Marti. Hayi bafethu siyabonakala. Hayi siyabonakala bafethu. Yabona makuthiwa into awuyivaluish until uzuyiluze. Hayi bafana siyabona uMarti bafana hayi. Yabo nje lapha eswini la team especially second half ayi bebethuzela bafethu iqiniso lihle. Bebecruisela lapha neswini kamnandi yabo. uMarti bekhona bengeke yenzeke le nto. Bingeke. I know ukuthi uMarti naye benamaphutha akhe. Hayi but ube hard worker lapha eswini bafethu. Ube hard worker. Isikhala sakhe bafethu cha hayi siyabonakala. Let's hope ukuthi uNdlovu uzokwazi ukuthi azivale sasikhala uzokwazi ukuthi afike azivale because uMarti bafethu ube ne leadership lapha eswini. Ubena leadership emnandi bekwazi ukucontrola yonke into yabo. Let's just hope ukuthi uNdlovu uzofika azivale leso sikhala bafethu. So yeah bafethu looking at match it wasn't a match all that high bafethu. Ngiyabona ukuthi bekuse pre-season abadlali bebesathola ama combination. I know abaningi bafethu sebeyakhala ukuthi awu nale season izofana nalo Flyvo wakhona nje uChiva Vero 2.0 hayi ningatatazeli bafethu singatatazeli yabo. Mina nje because oqala into engiblame abafethu ikhosi bengafanele iveze le game. Bengafanele abo nje lama game lawa ama pre-season bengafanele bewaveze bafethu because thina bafethu siyashesha ukujudge. As understand ukuthi kusafuneka amalontunjana yabo ama combination. Thina sifuna iwin yabo. Abo nje manje nje uFlyvio maya ku social media usazo feel pressure yabo. So mina ngibona ukuthi bengafanele ibroadcast le game bafethu bengafanele because amanye ama team awaveza ama game awo ama pre-season yabo. It's because they know na ukuthi bayaflopa kanje because basuke besafuna ama combination asebenzayo yabona abadlali abasha bengakajemi kahle because sibonile uChislet bafethu bebesaba ngisho ukuthinta ibhola yabo. uChislet belifika ibhola ibhola libuyisele emuva lithinte nje kancane la ikhiphe khona ipass yabo but nje bekukhombisa ukuthi uyalisaba ibhola. So mina I can't judge lamalonto nje manje ama players amasha njengamanje yabo. Angeke ngikwazi ukwa-judge because awakenzi lutho wrong futhi angisho ukuthi khona sekwenzile ok right but nje hayi for manje njengamanje angeke uzwa-judge yabo. La ngizoba-judge khona mhlambe kwi-Toyota Cup because bazobe sebedlala ama games awu5 le kwi pre-season yabo. Bazobe sebethe ukwazana sebejema. So yeah bafethu mina ngibona kanjalo. Other than this nje bafethu okunye ayibafethu umdu bafethu siphakamisile isandla. Siphakamisile isandla bafethu intwana idlale kamnandi because mawuthi uyakhumbula kahle even nama game okugcina eKaizer isizophela isizini bedlala kamnandi umfana yabo. Ulumdu wesimaziyo owapromothwa umuthi wakhumula kahle unyaka wakhe apromoter ngawo uthi wayishisa kanjani umdu bafethu is a ball player yabo. Makuthi wabukile futhi ne game le iCOSAFA Cup lebidlala bedlala kamnandi umdu yabo. Nayizolo mfethu udlale kamnandi umdu. Into engithanda ngaye abengabasabi yabo. He was taking on players. That guy bafethu is a ball player. Bengiworried ngaye ngithi la position yakhe base kufika oChislet obani bazoyibanga but it seems as if umuntu bafethu usazoyiona leya position ngokubona kwami. It's my opinion yabo. Bese kuba ulapha umjida uMakhati. Amakhati bafethu udlale kahle uMakhati bafethu yabona. Abanye ama player anobaba bake badlala ebholeni banokwenzela ama favor bagcina sebefike kuma team amakhulu kanje but ubone ukuthi no man. But uMakhati mfana cha ufike kufanele. Hayi ufike kufanele mfana intwana yazi mfethu iflair mfethu adlala ngayo akatatazeli just like uDodli yabo. Lo Dodli 2.0 bafethu defender kahle mfethu akatatazeli comfortable ebholeni. I know bafana intwana asinike nama flower cha inswempi intwana bafethu inswempi intwana. And then kube uNkanyiso Shinga. Hayi udlale uyabonakala bafethu ukuthi ubele ePortugal yabo. Udlale kahle kube omonyana bayajema bayangena yabo. Although ngakafuni ukujudge kakhulu ama player yabo because bekuse i-pre-season game and yokuqala yabona. Sobona kahle ngeToyota Cup mangabe i-team isihlangene because lapha sibonile kube i-team enye nge-first half kwaye i-team enye futhi nge-second half. So we can't judge kangako bafethu. I know ukuthi ngicasukile nithi no noma kuthiwa njalo bekumele ikhozi likhombise luwine no bafethu no mina ngivumi yabo. I don't mind iscore ebengifuna ukubona just abadlali
yabo abadlali. So I don't know ukuthi le landela igame nabo bazoyi-broadcast-a or what, because uma uthi uyakhumbula kahle lapha noma uwode ubuka lapha ku-YouTube baqale bawavula ama-comment. Abantu ba-comment ezinye izinto baze bawavala ama-comment because siya-criticize kakhulu thina bafethu, siya-criticize yabo, siya-criticize. So I don't think ukuthi bazoyiveza igame elandelayo. If bayivezile it's fine, but I don't think ukuthi it's a good idea ukuthi bayiveze because siyashesha ukujudge thina bo abadlali sesizobahlasela manje ku-social media sobakhuluma kabi yabo. But other than that bafethu, yeah, it was a game of two halves bafethu, nothing impressing kangako, ilabo badlali nje ngibabalile, nabanye bakhona bedlala kangcono omfundo yabona, but there was nothing much interesting. I'm worried lapha ngovume epaleni, ukungena kwakhe kuvele nje kwangena amagoli awu-2 efika engena nje nge-second half 2 goals. So I'm worried ngaye laphana benoSamukelo Zwane. I'm worried ngoSamukelo Zwane bafethu. Samukelo Zwane akafuni ukuphakamisa isandla yabo, ngazi isizini yakhe esingaki lena manje akafuni ukuphakamisa isandla uSamukelo Zwane bafethu. I'm worried ngaye yabo, but then bekuse pre-season game bafethu, sizobona ukuqhubeka kwesikhathi. But nje ningadikibali makhosi, ningadikibali, ingabe seniba nalento enisho manje ukuthi nakule season kusazofana nje. Hayi, ningayi lapho bafethu, awesibone eqala ngeToyota Cup nangamagame at least awu-5 e-league mase siqalile ukuthi hayi no kuyabheda ngempela. But okwamanje no bafethu, it's too early to judge bafethu. Asehliseni umoya bafethu, ehlisani nje umoya. Sho bafethu, ngicela nisubscribe bafethu, ngicela nisubscribe nami ngizama ukunyusa i-page leli bafethu. So ngiyacela bafethu nisubscribe, kumahhala nje bafethu, kumahhala. Ngiyacela nisubscribe lapho, comment ngenzansi umbono wakho ukuthi wena le game le uyibone kanjani, uyibone njani nale game. Sho bafethu, ikhosi alipheli moya bafethu, ikhosi ningadikibali bafethu.